Di Mahasau lang tingalang Goddess Durga Temple Kangpu. Nomati MSC constituency ang Kang polling station ingkora kithoma phanchatun chana gas lape chitimalan keron. News time along penili Villaban Kropi non beer tang ton pen arjek tha Di Mahasau lang tingalang jakhong ni phai sirkep ani Durga Arnam Pia Hem Kang Thirmate Goddess Durga Temple Manpen Giro Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma adu dekpen Kangpu pon beerta Card News channel along beerta nangle Labang so Kangpu pon amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Hills Area Development Minister Sumronghang Di Mahasau Autonomous Council CEM Dubalal Gorlusa Haflong MLA Bir Bahadur Hakjar Di Mahasau Autonomous Council Chairperson Renew Langthasa lapen penaan ke thege dinga tum chetong tun Sonsuria ki sungpen ki jok japhat alang litum pen Durga Arnam Pia Hirjume ki long japhat kardop kadita pado ponthu apithu langting Di Mahasau along Radamai pi paman pon Radamai pi ke paman pon along Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Di Mahasau hawar along ong dunga chingthuramo ke deng pon japhan jaiteka पहला साल हम लोग 25,000 रुपया देगा, दूसरा साल हम लोग 50,000 रुपया देगा, तीसरा साल हम लोग 1 लाख रुपया देगा, ऐसे हम लोग 5 लाख रुपया तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग देने वाला हूँ है। तो आज हम लोग आप लोग को वादा करना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर से दीमा हसाव का जितना लोगों का 7 साल से ऊपर होगा हर लोगों को हम लोग विधवा पेंशन ओल्ड एज पेंशन देगा। Labang so amay long bang paro ke thomra bang hukep Congress lapen AGP tumpen BJP ratcharya songalong kaching bedun. Bogojan MSC constituency ang Kang Tinglijan Kopa Bari Garwa Rong lapen Morago Daigori Garwa Rong pining aning kan barla porhut Karbi Anglong along lekang lem dunji angring thetan pusi jakhong ni final cap ani Card News along beerta nangle Hadak ke do arwat atumpen beerta ki pachini atengki MLA Dr. Numol Momin Sita kelang charidam awe kilik apor hutke lam thu lam dok pensi naga chingwai bon tapini arni methanga khaya phan nangkilang pangkrevi lapen kiliga hut alam theke kachiting ne detke ningduk olo pusi hadak ke do arwat atum ningjirinti seka chulang hem mission awe kijuna lang mission awe non ka phere memia bangke lang ke thepen longle kang lemji angring thetanlo lapen non anta ongdunga ronga longke rihing amita lele lang kidam tang Karbi Anglong Autonomous Council ke Charya Sarkar hutke asap ke nanglang lang mate nang kirap do thulang pasi ongdung orat atum pherangkia tumaphan beerta pachini dun Number 16 Nomati constituency ang Kangkadokaway polling station ingkora kithomalong jakhong ni phai sirkep ani ada porphai kepa porpen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Ingkapin khat tengpen chutun chodang agest lapen chitim alan keron Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Ingkapin khat atengpen Kadokaway long ingkora kithom polling station atuma phana ke joypen chitim alan lapen chutun chodang agest keron asai kedeng gas abang ke number 2 bithilangso parokhwa phansi pipajir pon lapen kilong lilang anatuma phanta prapjin pen long pon popasi than pachini den arong angkang long pli polling station aphanke den arong idea hem along si hormu mukha keron amai long pradip ingti bikrom teron long sing timung lapen babu mechatum chetong du normalam sopor phan beerta moin to panik sine আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thought beer talong wang tholo. All Assam Students Union Sarihajan Regional Committee atum kachipatir pipen jakong ni phai ner keparni Sarihajan Higher Secondary School along por phai kresia por karchwa sai ke denga birta Card News Channel apherang ke anantirang pen birta nang pali. All Assam Students Union mate thihek pen asu Sarihajan Regional Committee amai phu Biswajit Bora pen kachiphai phu pon amai along aluhi ke pachini chunbang ritu kakuti pen sia por enlo aluhi aman pen asu Central Committee Organizing Secretary Vedanta Saikia asu District amai phu Bulu Borua All Karbi Anglong TET Teacher Association chunbang jitu kalita Purnima Gogoi Diliram terang lapen ke thege dingang tum chetong dun mai along ke dam tanga hud Haryana along ke padu Master Games along chir ke jora along ingdeng ke thomanong ekelong dun abang phu Rajan Rongpi Nigro Pan Archopon Lason Thak Thak Sikidam Tang Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Arni Best Farmer Anong Ek Kilong Dun Abangpu Hemari Tok Bia Panta Archopon Adun Tu Hanjang Lang So Hawar Along Pen Kep Mati HSL Sia Saplang Ang Theki Undun Kecheng Siang Deng Mati First Division Atumapan Bang Inkoy Rahini Abangpu Bang Piatumapanta Archopon Mayalong Asu Central Committee Organizing Secretary Vedanta Saikiapen Lam Theke Jai Ponki Ning Arong Olapuson Ong Edet Posita Karchopon Longapot Laki isi ke Charlie Dun Bom Oviki Mia Tumapan Ning ke Parung Dunapan Lasi Aprang Ansu Si ke Charlie Dun Pamijia Pan Ahir Jumi Pajir Dunlo and part of bronze medalist Rajan Rongpi Lapen Best Farmer Himari Tok Bia Tumapanta Kachuro Pajir Ponsi Karcho Mai Mesen Pen Pachun Ponlo Dilai Patua Klamalong Jakong ni Pioneer Cap Arni Dilai Sports Association pen kachipatir pipon along Liladhar teron pen kerap pajir dunsi Karlitang Ramso teron chikimo amen pen Dilai Club League Football ke patu pangcheng pontang lo busi Card News Channel apherangke pokajan pen birta nang pali Dilai Football League ke patu kang pupon amayalong alhi sarpo amana peng pen 21 number Borjan constituency MAC Longki dimong chetong dun Lapen Karsa Joint Secretary Babu Intia Langlita chetong dun and part of KSA Dilai Head Branch amai phu Nobin Rongpi Karsa Dilai Aro amai phi Rani Timongpi Rat Cyclem Bang Joy Sing Timong pen chenglo ke patu kang pupon amayalong pen an ke theke dinga tum chetong dun Labang so Club League Football kachepate along alhi sarpo amana peng pen ke chetong dun MAC Longki Timong arudeng pen si ing pupon lo Dilai Club League Football kachepate kado kawe pen teran Chris Sirkep angbong si patu ponpo kecheng siani kachepate pona teran atum lake jirpo chingrum club la pen Morning Star Dilai arwang bongsi patu ponlo ke patu kecheng pen hin ateranta kangtang kringa jok pen ala por ke patu pona PC jirpo chingrum club atum ball pum thom thaplo la pen Morning Star Dilai arwa teran atum ball ipum asi ke thap unchara jok jirpo chingrum club atum se labang so ke patu kangpu kecheng arni chipahai ponlo puse birta longdon Birta bang kelap mas kang ton paniklo kardom